Gimana caranya? Menjadi angka 8. Berapa itu? Berapa itu? 28. 28. Bukan angka 81 tuh. Ini bang. Tadi kan 26. Berapa itu? Ini kok berapa ini 08? Iya 08 bisa. Tapi nggak boleh rapet. Oh nggak boleh rapet. Jadi 08 nggak apa-apa, tapi nggak boleh rapet lah. Ojo rapet dikit pokoknya gitu kalau rapet. Iya, kalau boleh rapet. Tadi kan 08 cuma rapet, nggak boleh rapet. Kosong lah. Iya tadi 08 kan? Nggak boleh rapet. Lagi kosong kini 8. Kayak iso operasi. Kurang luhur udah manje. 08 tapi nggak boleh rapet, nggak boleh rapet lah. Mana boleh rapet? Nggak boleh rapet. Pikir secara logika bagaimana caranya di sini. Oke, ayo dipindah. Oke, ayo. Gini bang ini boleh bang sini bang. Boleh lah. Tapi nggak boleh rapet. Ini boleh bang. Oke, iya boleh lah. Ini. Ya. Ini kan 80. 80 kan? 80. Oh, coba dipindah. Coba pindah. Oke. Ayo dipindah. Berpikir secara logika bagaimana caranya dulu. Oke, ayo. Sinilah. Ginilah. Oh, iya bang. Dau bang. Oke, ayo. Ini. Berpikir secara logika bagaimana caranya? Ini dari sini itu terus. Itu dari sini. Ayo. Ini dari sini. Gini bang. Gini bang. Gini bang. Dapat bang ya. Gampang ini.